malobito kuadeti pe a kore ke upuanga i he kai whata poto pe upa a whake atu mei he walwhit po inema e whama ka tā ke whako atu ai lotu whawheta i koia o e pongpongini. Iyo, ko e lotu whawheta i o e pongpongini o ku whako atu ia me he whale lotu Centenary o e lotu i Nuku'alofa sias Wesleyan tawataina o Tonga. Ai koe pongpongini, koe lotu whawhetai, ai pongau e polisi Tonga, i ono tautari koe e konferenisi, hono nimango fulmataha i kau pule polisi, o e ngahi whanua o e Pasifiki, pia mo he tau e wanoa e konferenisi e kau sea, o e kau taha wharei, ai kau ngau e polisi whewhine koe o e ngahi whanua ia o e Pasifiki. Pia i he taimini, ko whatonga atu, o si mau peheni ai kau polisi ko nau tau pe tena honga tataki ai himi pe moe andema au hiwa koia o e pomponi o si mau heni pe moe kau fonga koia au pule polisi me he ngahi fonua ke koia o e Pasifiki pe foki mo nau ngahi hoa pe moe sia si pe ku o ku nau o si i he whare lotu Centenary o ku mea heni pe moe preseni o e siasi o Tonga whai whikau tui plotu lo fitu kāwhanga mo Hawaii i he meanga peka Hawaii ka maa hoki ai sia si katoa i e taimini o ku hiwehiwa taitare pe ai sia si pataha pe ia ka moe kau polisi koe aho whawha au pito ai ahoni lao au pita natula pe ku ulo mai fufonga o e la a pe lanmata moe funga o e konua rawa atu e whataha le whaokokoia kautaki o e Pasifiki pea ku hoko atu eni ai kautaki ai au pure polisi koia ai whanua o e Pasifiki o whahoko mai koia ki Tongani koe tuku koia ai polokalama ki e Moimoi ai a koe malanga koia o e aho e whahoko atu peia e he paisteni o sias Wesleyan tautaina Tonga whewhikau Tongatapu Right Honourable te wita kua ia hawea. Koe io koe ui ke lotu tataki peia e totaha malanga. Koe himi uruaki e spela tuia ai himi uruaki e pule polisi malunga ko Filipe Fifita. E hoka lewa ki he koe tui a kau apostolo e tataki peia e Palestini wataha pepea mo e siasi pea koe same e tatakia e he komisiona polisi ko Shane McLennan koe sea o kau polisi ai ngai whanua o e Pasifiki lewa ki he lesoni uaki ai e lau atuia e tokoni komisiona polisi ko te vita mairea e hoko lewa ki he antema uaki a kau polisi fire in the blood pea moe pahiwa ko ke pueri anaisa ka moe peao e hoko lewa ki he lesoni honoua ai e laua tuia e tokoni komisiona leo o halatoa taufa e hoko lewa ke andema honoa koe pahiwa ia andema honoa koe same ua wha ai andema koe ia ko inispekita malunga so saia mohinoa pea hoko lewa ke lesoni ono tolu koe tokoni pule leo ko Ricky Croft pea hoko atu lewa ki he lotu kono tapaki ko ia o e kau me mipa po ngā polisi pea mo e whatahanga ia e tataki peia e he Palestini whewhikau togeta te witakoa ia vea pea e hoko atu foki ki he himi hono ua e spela tu ia e inispekita malunga ko sokopeti wharetau ko sea ia kau taha wharei ai kau polisi whewhine ko ia o e ngai whanua o e Pasifiki
Pea hoko te waki e malanga ko himi whaosi e spela tuia e pule waa tokoni ai ko pule ia koe waa tokoni e lawa tuia spela tuia a sena togo pea pea i lape e hoko te sakala meniti o e omo he koia ai eiki toki whakua pe mo keresi pe poki ki e whatofonua o ia o kutaltari pe pia a moto pai ki mo lama tu pe ha ngahi maunga keresi ka mo i api pe na ngahi peitu pe o mea mai tau kau pata mo i walfitu po ini ma e whaima pe poki ki he live stream Facebook ka kwa ia ai Broadcom FM broadcasting tau kau whakahai koe pongponi e taimini kei hiwa tari pe ai siasi e taimini. O ia tari whiwhi ai pe tongotoa. Motoro koe ia ngahi tukoi motu kau polisi koe na ia ngahi tukoi motu kai mo lama mai ke kau whataha kau polisi tongani ono tari kau taki koe ia polisi koe ia Pasifiki ka mo kau whataha mai mo mautolu e wawhit po ini ma FM pe mo Facebook ka Broadcom FM broadcasting. Mua e la maholoto. He whonga me ai e ngahi mea o asi I he mo ui. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Therefore, and above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Whakamai sope ho mauloto e o toa, ke tau e mau fotu I ho ao, ke tari ho whinangalo, Ia Sisu Kraisi ko mau whamui. Amen. Wholofola himi, kamataki ai o wau malanga, o I pongpongini, whaangeau, mo ono ngā fulu manima. O toa mafi e, kua hūwhangat, ai tau tangata furipe, ke nofo ki homalu.
E ki ke whanau i mai ai ngahi fu mo ngā. Te ki ke whakotu ai langi ko koe ai o toa. Koe mea kihe kakai, te eki ke fuoloa, o kuke whakafoki mai, ke nofo i whaitoga. Tā e marire upe a sātai, tā e moreho o tau, ko koe te mau ilo ai, hanofo anga mau. Tau whai ai, lotu ke vete tau ngahi ang hala. Te muangi Moimoi ke te au. Repeat after me as we continue to confess our sins and ask for God's forgiveness. Tau lotu. Yo tua mas ke tamai o mau eki ko Sisu Christ. Koe tu puanga e mea kotope. Koe whamoia ka kai kotope. O mau whamone mau ngahi anga hala. Moe mau ngahi anga kopi kehe. Aia ko mau whamamahi aga e a Fiona. Koe kopi mau ngahi mahalo. Moe lea. Moe ngaue, pe mau whatupu ai ho hau tu tonu ki ati ki mau tolu. O mau whatamara whamāto ato, pe mamahi mōni ho mau loto. Koe koe mau ngahi whai ko wini. Koe manati ki ai koe mea whamahi ki ati ki mau tolu. Tāki alo ofa mai ki ati ki mau tolu. Alo ofa mai ki ati ki mau tolu. E ta mai whungani alo ofa. Whakamore e mea kotope ko hili. Ko uhi ko alo ko Sisu Christ. Pe tūke ka mātahi a honi. E mau whakawhiangai ki a Fiona. Ia ngai hoho ia e ho whinangaro. O whakalang lagi ia e ho huawha. Ia Sisu Christ ko mau eki. Amen. O tua maaf. Ka mau te mai he wani. Ko ke whahai o aro o wha te whamormore ang hara ka kai o ta whokia te koe. Ia whatamara mo tui boni. Te ke whamormore ki mau tolu mo whamoi me mau ngahi ang hara fuape. Ai ke mau tō mau he ngahi ang aulelei. Te ke whai bea om ki mau tolu ke mo ui tangata. Ia Sisu Christ ko mau eki. Tau toi whamabau e tau tui. Ia tau lau whataha ai tui e kau apostolo. Let us again confirm our faith by reciting the Apostles' Creed.
tau lau. O koutou i o tua ka tamai mafi, ko tu panga he vani mo mamani. Te amo Sisu Kraisi kono arabe taha, ko tau eiki, ai na topi lau maare maani ni. Kau supaya ke bekia, ke delio, nana hari fuketes, Pran to me bekia yon atol, on hari hari ki hevan, on a few many madom tau tua, tamai maf, but then hari me ai ki formau, I am oi my mat, ko tu i lau mare maani, o sa stap matabe, mo fio he ka kai maun oni, mo former more hara, mo to o sino, mo mo tangata. Amen. Ke yaki mo tolo eki, ke taulotu eki, alo famai ke yaki mau tolo. Eki, alo famai ke yaki mau tolo. Amen. Our Psalms for this morning is Psalms 45, verses 1 to 2 and 6 to 9. We will do it in the usual way, but for our visitors, please follow with the read text together. My heart is stirred by a noble theme as I recite my verses for the King. My tongue is the pen of a skillful writer. You are most excellent of men, and your lips have been anointed with grace, since God has blessed you forever. Your throne, O God, will last forever and ever. A sceptre of justice will be the sceptre of your kingdom. Your love, rightness,
make this your God, your God. Amen. Anointing you. All your robes are fragrant with mirth and aloes and cassia, from palaces adorned with ivory. The music of the strings makes you glad. Daughters of kings are among your honoured ones. At your right hand is the royal bride in gold of Ophir. Ko e Sameia, ne tataki atuia, e Commissioner Policy, Shane McLennan. Whawheta ia, ko hinu waki hoki ne spela tua e pure polisi balunga ko Filipe Fifita. Ko e resoni Tevita Vailea. Our next Bible reading polisi. for this morning, taken from the Old Testament, the Song of Solomon, chapter 2, verse 8 to 13, which will be read in the Tongan version. Ko e lesoni ono ua ki pongpong ni, uhaya e whakamotua, hiva o hiva, ko e ua e wahe e kamtalau pe me he walu e konga o ngata ki hono hongo fulmatolu. Pesi fitungia o nono o e whakamotua, ai au pe ono wharea. Si hoku o whaanga, ko ena iau kau, o kune puna he ngahi mo unga, o kune hopo he ngahi maolunga. Siane hange hakaseri, a hoku o whaanga, pe koe tama a hainiti. Wakai, ko ena iau tuu, me he tua lulu. Ene whakasio, he ngahi awa awa, ene asi, he ngahi tupa wangamanga. Le hake a hoku o whaanga, tu ala. Hoku o whaanga si eku mana ia, pea ala ke haumu. He wakai, ko ui ni tā kua os, ko uha ko ngaloat, ko mama, o fisi, ai a kau e whanua, ko kamata ai hiva ai manupuna. Pe au ku ongo ngaa ai reo o i kulukulu i hota whanua. O ile ila mai ai fua o i whiki, pe au ku rupu ai vaine, si enau alaha mai e. Tu ala hoku o whaanga, si eku mana ia. Pe hauange ine. Ngata ngai e whorofora, pongpongin.
song of praise.
nge to bena leo ko kau angelo. Ante ba ko fire in the blood faiva ke bueli anaisa ta mo be ko kau solo. Ko Maria le toa Maria Orie me sualina Kaitapu ka Oe, Reson, o Wesley Pongi pa mo sa. Ngawe anga kong bungin. Kau tangata. Ipsere se misi. Ruaki oi wahe. Ai te kamatalau pia mi hono hongo fulma fitu oi vesi. Ki hono ua fulma fitu. Se misi wahe uluaki. Vesi taha fitu. Ki he ua fitu. Ai kuhaya pesi tolungeau maua whakau fōu. Ai au pēo no whaarea. Ilonga ha whaki le rei. Ilonga ha mea ofa hao haoa. Koe aluhifo pe ia. Me he tamai. Ai ngahi māma. Ai au kui kai i he ene a fio. Ha wheto o aki. Pe ko hane nefu. Tupu i hane liriu. Koe uhi. Ko hono finangalo pe o ona. Nāne whakatupu ai a ki tau tolu. Aki ai wholofola o e mōni. Koe uhi ke tau hoko koe polopolo. Tokua o ngāhi mea kone ngauhi. Seuke. Mou lau ilo pe se o kāinga. O feina. Ka ke vave ai tangata fua pe ke whanongo. Kai whakatotoka ki he rea. Pe whakatotoka ki he ita. He koe ita. He koe ita ai tangata. O kui kai tene ngā ue ke he maoni oni whakaotua. Ko ia mou hiko. Ai vewe ko toa pe. Mo ngā hohaa o loto kovi. O mou tari anga vai vai. Ai wholofola kua tō. Ai au ku mawhai ke wha mo ui o mou lau marie. Ka mou hoko koe kau whai ki he wholofola. O i kai koe kau whanongo pe. O mou kākai ki mou tolu. He ka ai hataha. Aia ko ha whanongo pe ki he wholofola. Ka ko ha tae whai ki ai. Ta tau ia mo hasiana. O kune whakasio ki he whotunga. Nai tupu mo ia sio ata. E o kune whakasio rewa ki a te ia. Pea ne alu, pea ngalo rewa. Pe koe ha hono anga. Ka koe ia. O kune whakasio hifo ki he lao hao hawa. Ai lao tau ataina. O ne tau tuai. Kai umaa. O kui kai tene hoko ko ataha whanongo kai ngalo. Ka ko ataha whai ngā ue. E monu ia ai tō taha ko ia i ene whai. Kai hata o lau koe lotu ia. Osi o kui kai tene ai piti hono i relo. Ka neongo ia. Ka o ne kāka i pe hono loto. Koe lotu ai tō taha ko ia koe lau noa. Ko nia e tō onga lotu. O ku maa, mo tae hano uri, i e awhio o tua ko e tau tamai. Ai te aahi ki e whaahinga, mātua mate, mo e kau i tōu, i e nau mamahi. Ai te tauhi kita, me e mamani, e tae ato ila. Taungata me ai. Ko e lesoni uaia me wholwhola. Ko e tokoni komisiona leo ko halatoa tauka. E hokatoni ki andema hanoua. Ai kau polisi ko sa me tolufa. Ko kau solo ai pe. Kau solo pe pine ko Maria lea e toa. Maria Orie pe mo me sualina Kaitapu. Solo tangata ko Wesleyan ko mo sa silo. Pahiwa ko inispe kita maloa. So saya manoa.
ande mahalo ka polisi ko sa me ko pa ya i mini hoka tu ki lesson no tolu to ni pule leo Ricky Croft. This morning's final reading is taken from the New Testament, the book of Mark, chapter 7, verses 8, 14 to 15, and 21 to 23. You have let go of the commands of God and are holding on to human traditions. Again, Jesus called the crowd to him and said, "Listen to me, everyone, and understand this. Nothing outside a person can defile them by going into them. Rather, it is what comes out of a person that defiles them. For it is from within of a person's heart that evil thoughts come: sexual immorality, theft, murder, adultery, greed, malice, deceit, lewdness, envy, slander, arrogance, and folly. All these evils come from inside and defile a person." Amen. Taimini ho ka tulewa ki lotu tapa ki ko ia ka o me mi pa po nga polisi Tonga pe mo e patanga pe mo e io pata ko fa ko mai koni ki Tonga ni e tara ki pe ia e tada ki pa seni fa fe ka to ta te vita ko ia bea io ko e fanonongo se tu ata la ko ia ai to ni te mo whakakolo tuku a loto e fiafi a pongpongi I kolomotua sa tini iki ko e tariu I ka wakonaki lolo hea tariu kolomotua whakako e a sāpate a walu pea ki kolofo au ko sāpate a o fulmani ma e ko e tariu I whakawahe ai wahe kolofo au whakatoia e sāpate a hauaua. Ko e whiawhi kore atu pe me he purehiwa o e ongo hiwa teu ki he kuata pe me I korofo au tai meono I karo whiama o e buef hiwa kai whiwhine pe he ki kolomotua ki he papai o Wesleyan tai mwhitu ai whiawhi
to kore atu ki he waiki tolo motua whakato ai Paula tuaho ai fiafi. I kau kostuku kun sarote o e kolomotua kore atu tatai pefkau whakongo atu ki e whakato whatongia ki e koisino tonga i e wikahau paro. Oe se tua tāla i oe whaino Centenary, tāla tūtōni. Let us offer a special prayer for the Pacific Islands Chief of Police Conference. Is to be held here in Nuku'alofa starting tomorrow and throughout next week. Let us pray. Ever-living and everlasting Lord, we continue to honor your holy name and praise you, Lord Almighty, for the safe arrival of the chiefs of police from around the Pacific Islands. They are gathered here for their 22nd conference, and in their endeavor to discern ways to enhance and improve policing and communications in their duties in our regions. May your divine wisdom guide their meetings and direct their sharing in ways to promote and provide a voice on law enforcement issues and raising awareness of such issues with our Pacific nations and people. Bless the chairperson of the conference and the members and their agenda. Be also a forum to share information and intelligence to counter transnational crimes in our regions. Lord, most powerful God of all, bless each of these chiefs of police so they be faithful to their office and be honest to their duties, and yet not to distance their work ethics and commitments from the real people to whom their policing practice finds its meaning and purposes. Bless the Tonga Police, O Lord, the commissioners and deputy commissioners and all ranks, esteemed and regular, as they host this conference, the Minister of Police and all. May all logistics be avenue of blessings and enjoyment for everyone involved in the conference. And whilst delegates are here in the kingdom, bless them, nourish their mind and spirit with your wisdom and strength. Bless all members of the Tonga Police, and especially the choir and the Royal Brass Band. Let them continue to be vehicle of your will and mercy in the kingdom. This is our prayers we offer unto you in the holy name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Loa folfolahimi e ngai anga e pongpongi ni. Kono whange au fitu ngā fulma tolu e himi, wha fitu tolu ke mau mea hake ke tau hiva. La a o hoku lau maali e, neongo he po uri e. Ha koe sisu hoku loto, ko aho ai tuapo. Amen.
mau ilo whewheai, ai mea totonu ke mau whai, o mau he po uli, o e whihia e mau mo ui. Tau hele ho mau hala, laka ki he mau tō ki mala. Awhe mei luo i tō hema, mo uai he pelepela. La ahe anga tonu ha, o hulu ho mau hala, hopo i ho mau lau malie, mole ai kovi furipe. Ko e himi i wā ia ne spela tu ia. E io ai himi wā ia. Tāpke a whia o tō māwhawhi, o mā e wharetaponi. Tāpke nā whiwhio, king tupa wono, mo kuina nā spau. Tāpāt ke Prinis Kalauni, tupa toa ulukalala. Kama Princess Naitakal, Princess Latu Fuibek, my father Tupo. Tapke ho igno bere na afio, Lord Fohe, kama Lord Tangabano Luka, Hoik, kama Hamadabure. We acknowledge the presence of the presidents of the Federated States of Micronesia and the First Lady, Mr. and Mrs. Simina. Also the High Commissioners and ambassadors from Foreign Mission to Tonga. Tabat Paremia. Come star, come out for Fonga. Padarea, tapke like pastene sa Tonga kama kau taklotu, ke tare kita pure nganga flamari mekau five kau, tapke Commissioner Police, ai Tonga Police, kama kau officer, na ton mai ngau hon. Petabuatu kau hiva, kau mai kau office, ni kunau malolo me fatungia kau fatahe hon. Kau mai kau setuada me failot sayone. It gives me great honor to welcome you, the chiefs of police from 17 island nations in the Pacific. You are gathered here for your 22nd conference, and for you to join us in this divine worship before you start your deliberation tomorrow and throughout the weeks
we welcome you, we pray for you, and may your time and may your meeting be fruitful to your task and your duty when you go back to your home and loved ones. Te whai tau maranga I Paremia, the Star Policy, Pamaro David Whaikamari o Muwafi mai, toki lava de fu ka dongala, na ke tatak o tau whunuani, toi mui mai mris ai pot ngā polisi, whatokia, tau whiwhia ai siasi, mo whairot sayane, ke tau kau whataha, ke loto e haona. I think the major part of our service is the music, and you, I hope, have indeed enjoyed the music. Nevertheless, give me a chance to say a few words about the readings that you have heard. Por favor, maranga mehe kosperi, pa fitu bes tahnima o kosperi amake. Mo whanonga mai, ko tope ka mo ilo. O ki kai wha uri hatangata, me ngai mea kua kia tea mei tua. Ka koe ngai mea ku humai mei he tangata, koe nia o ku uri ai hatangata. For our reflections, Mark chapter 7 verse 15 has these words. Nothing outside a person can defile them by going into them. Rather, it is what comes out of a person that defiles them. For it is from within, from the human hearts, that evil intentions come. Jesus is trying to settle some confusions about secular and sacred. What is secular and what is sacred? During the time of Jesus, the Pharisees, they are the ones responsible for teachings and interpreting and look at the practical ways of implementing the laws. They consider themselves as guardians of the law. They appeared to work for the temple. Temple is the university of laws for the Jews. That's where teachings, doctrines based on the laws were taught. The temple also has the Sanhedrin. The Sanhedrin is the Jewish high court. There are 71 churches in the Sanhedrin, and they also gathered and meet in the temple. So the Pharisees and the scribes thought of themselves as responsible persons to the law. They taught, they practiced proper interpretations and reports to the Sanhedrins, the temple courts, all unlawful activities, including this morning not following the traditions of the elders. The implicit question is not how to feed those who are gathered, but rather, why are the disciples not appropriately prepared to eat? More specifically, why has Jesus not required adherence to the tradition of the elders? In that, the Pharisees and the teachers of the laws conclude
Jesus and his disciples are guilty. They are law breakers. And they must do something about it. Little that they know, however, that Jesus himself was the chief executive interpreters of God's law and God's will. He is the true protector of righteousness. While the Pharisees and the teachers of the laws reckon that the traditions of the elders are manual for righteousness, strict following of their traditions guaranteed righteousness in their eyes. But Jesus said, no. The prophet Isaiah was right when he prophesied about you hypocrites. As it written, these people honor me with their lips, but their hearts are far from me. They worship me in vain. Their teachings are merely human rules. You have let go of the commands of God and are holding on to human traditions. So there you have it. Jesus himself declared the tradition of the elders are human construction. You have let go of the commands of God and holding to human traditions. It is therefore not correct to claim that external activities like not washing your hands before eating defile a person. And that is the secular understanding of righteousness. A man, according to Jesus, defiled by what comes from his heart, not his hands. What comes from his heart is what is sacred. Our proper approach into righteousness must be both the secular and also the sacred demands of God. The readings from the Epistle of James talk about faith, which is sacred, and about works, which is secular. And faith is dead if it is not manifested in work. When traditions become theological dictates rather than theology shaping and reshaping our traditions, we are at risk of the errancy of the religious leaders concerning the social and religious hypocrisy in which we so much love in time from time. The good news is that our loving God calls us to examine ourselves, revealing our hidden shortcomings and drawing us into closer relationship with God's self and humankind. May God bless you on your conference as you endeavor to discern your secular and sacred duties to our beloved Pacific. Whakamahi e whora ai mea do tonu o tauanga harai. O kai tauanga hara, e ngai mea ku kia ring tau tolu, o tauanga hara e ngai mea o tūtoni e he roto ke o mai ki toa i he tau moui. Koe loto koe mawhai pure au whakatoku ia ki he moui.
Ta koe loto tūtūni ai mea au tau wanga halai, pe koe mea au tau hau ai. Koe loto e au whatuk mea e mooni, moe totonu, moe mo ui. Ka pura e te volo i o tau loto, e au whangatuku ai loto ki he te volo. Ka pura ai o tua i o tau loto, e au whangatuku ai o tua ki he mo ui hao hawa. Pe mo ui i whinangaro i o tua. Koe loto koe kuanga hala, e hupe ki tua me ai anga hala. Ke anga hala e hofuru mātolu, o whakalau e maake i here sone ani. Kātoa e ngahi anga hala ko ia, koe tūtuon katoa me ia ai loto. Ka koe loto koe e mo ui lerei, e hou mei mi ai e anga maa ia mo e loto ofa, mo e whawhaka more more, pe e iku lelei pe mo anga hao hawa, mo whaka au tua, o ka bau oku mo ui lelei, ai loto hao mi ai. Ka no ai ria ke mea kai, kore tiko vai taha, whamatala whakai ki ai, ke mea ke tau kai, mo mea ko te tau kai. Koe monu manu e whaa ko he whanua, ka iaha monu manu o ku kai whakahake hufanga whatapu, pe topu wa e mawhahi, ko ia. O e kai au tae maa ia. Se se ai be ai pulu he o ku kai whakahake, ka au kai ke topu wa e mawhahi. Puaka tapu ia, he ku kai whakahake, ka au neonga ne topu wa e mawhahi. Tūtūni ai lao. Ko mea mei tahi, ka pau kai ke kaponga, ka pau kai ke uno, uri ia, tuku ia. Ka pelao siu ia, ai toke mo tuna vai, mo klasiko ia. Ko manu puna, e hapua manu puna aku fes hui. O ngā une toi kai bea ha mui ke fes hui ko ia. Kau ke lulu ia. Mo e wuri tua. Me ngahi manu puna whita apehe. Hange koe ikare. O stofa be ai mea ke whaia e hao hawa. Mo mea ke tau kai. Pea whilawe mo mea ke tau kai. Ai whano ho tau nima. E ku uri ta tau pe ai ni mau tau woholo mo ia, mo e ngahi mea koe tau keina, mo tau kai. Rau ia o mea kai. Ka hon ta mai sisu. Ka toi ngahi laha koe le lei bea koe ngahi tuk whaholo. Ka kou tala tiau ke mo tolu oki kai uri ha tangata ia. Mea whiwhine, he ne kai e ngahi mea tūt uni, e tuk whaholo ai mātua. Koe mea ke taofi, mo mea ke ko fua. Tau whapehebe. Tau tupake nai be ngai tu whahoro. Tau mungmotolo kei be walai e sāpate, mo e walai aha ko fua. Ko sāpate neongo me hātau ngai lahe whai, ai be ki tupen, ai be ki tawara. Wheunga ea me sāpate, ko tu whahoro ia. Kei be ngā hiwa au tau whai. Kei be hiwa o sāpate, kei be hiwa e ahongo fua. Oa eo me ahongo fua ke sāpate, he ku tau uri ai, tau taima ai. Me ke tau mau ai e hao hawa. Aho de pe mai mea sisu. Ngahi tu whahoro kotoa mea e mātua. O kui kai uri ai hata ngata. Ngata be ngahi mea. O fo mai mi honorotoa. Koe loto, koe mea ko mui lelei, kai ke tau lelei, koe mea ko mahamaki. Ta koe loto, koe tō takato pēa ki ai ene mea pehe. Ta kono loto, tō takato pēa, koe ai au whangatuk, i he mea kene whai, ke lelei, pēa ko kōp. Whatoki au e siasi,
ke tau ki e kakai, o ki kai lelei ho nau loto, pe a fō me ai e angahara ke nau whatomala. Ke nau whatomala, pe nau tui, pe whamore more ki nau tolu, e nau ngahi angahara. Ko mea koto pe ia whai, tāno ere soti hari, o tau angahara ai, o tau whatokia, ke tau whatomala, ke tau mau e kresto e whamo ui, pe te tau monu i ai. Te pire koe ni mua ia ki tau tolo e haon, whērau rau na e whai he o tua. Ka ia hanga hala ia e whai ha roto, tangata, ke tai lava he tātaa, mo e whērau rau whai o tua, ke whai hono whakamore more. Mea beta, ko pau pe tau whatomara, ko pau pe ke tau tawhok, ko pau pe ke ngauhi o tau loto, ke o e mama haki mo tau wangahara ia ai. Ka ngahi o tau loto, ke maa, ke whakatoponu ia ki he tau mo ui. Ke whakawhea e haon, mo mea mai, tau tari e sakara menit, mo e whērau rau whai o tua, ke tau whatamara mo whamore more ai, e tau ngahi a kara, e rora tau inasi ai, ke he mo i tae kata. Ko tara monu mo ofatu, ke ue ke ko tau kamatani. E meni, tau hiwatuku, rondongea o kore kau whai whakau, mo unun mai, tau whai e sakara meniti, o mohea eiki. While we are singing the last hymn, I have asked the ministers of the church to please come forward and that we will offer the sacrament of the Last Supper for our sharing. Amen. Ko e himwao si spela te pule wa tokoni a sena tongo. Ke mau haloto maa, haloto ko lanu. Fufulu i he tātaa, ne ringi pe maaku. Fausi, es isu omi ai koloa, ai loto fu'ufo'ou. Koe loto hauhaoa, koe imisi o'ou. Himwao si ne spela tu mini foko hoko tuia ki he skala meniti o e omoe.
This is my body. When you come together to break bread and eat my body, do it in remembrance of me. After the supper, you go to the and after he had given thanks, he gave to his disciples and said, "This is my blood, the blood of the new covenant, poured for you and for all. Take and drink all of you perfectly. For forgiveness of your sins, and for life to be with you in your journey to eternity. It is the blood of Christ." Amen. Io oku o tonga mea mai foki ki he maranga o e popong sa pate koni sa pate luaki bahena ko September me fai lotu Centenary se siena tau taina tonga i Nuku'alofa ai o kau patahai pea mo e kau polisi e lotu papetai ai putunga polisi tonga i ono tatari ko i konferensi ono nimo kumataha o e kau pure polisi ko i ngai panua Pasifiki me tau e wanoa konferensi e kau sea o kau taha pare i a kau ngau e polisi pepine o e ngai panua o e Pasifiki ka i he taimini ko e sa kalameniti ai ko e momo pea kina ko te nau wahau ko koia ai hono wahau ko o e sa kalameniti to koni ki he paseni i he siasi o e wapit po ni ma e wha ma whama whala tuai pia me he poki Facebook a moto mi muri tau kau whata wai taltari whia moto i e pongpong i sapate whawhawha koni i Nuku'alofa kai mini poki ko e tatakia o e skameniti e tataiki paiseni pe ko kena utolo ko ia lava e mau e sakrameniti ko ia kena utolo te lau hoko atu tokoni ki peseni e kupo ko ia sakrameniti ko ia e sakrameniti Pinis kalauni penisi kebauto au kala pegi taine prinsesi sinai kakala pegi taine prinsesi Latu fui peka Oia ko waki sabriti a o kumuni.
hoko atu ko ia e ka penti lava ai hoi ki e hoko atu ni ki kau no pele pe poki ki ina uso ko kau pe ko lava pe ia e hoko atu leva ki he toenga ko ia oi siasi siasi ni hoko atu ke tola I au pito lotu ko ia ai bongbong ini ka ko ni aku lava mai pe me ka tu ko ia skala meniti I he ngahi kai ki he ngahi no po nga ko ia ki na to ko ki lava ko ia lu tu ke tu I mua ka lava mai pe ka tu ko skala meniti kana to Yo taimini roto nga kei hoko tu pe no ba ko sakala meniti ko o mo ai aigi ai ko ni la kei to ai lotu I pompoin ka ko ni ki hoko tu pe ko ni lava pe ko ko mai na to kan ha ba ai hoko tu ai toenga ange ko ia e mo me apai o ku tataki poki Pokoknya gue polisi, o palanga ko ia o bombong ini, o ku pa hoko pe, malanga pa taui, kau polisi I pampola I sayone, ka kotui ko tau ni ke kau pata hape ia, o pata hape ko ni kau taki, polisi ko ia agai ponua o paswiki, pe o ko pe wanga ko ia Koia pamakola lotu koia ka polisi mari kiu nang lawa ngi
nge koi au kwa o atu pe me ke golfi koi ni mai kai ma hiwa koi wha koi au no orange nispekita maloko so siwa kwa osi ai poha mau koloa mai ka hiwa katoa pe kau kai hiwa hi ngai kai mi mai koe pelikani tamo pe au siwa kwa osi ko anaisa ke pueri anaisa tamo pe awen pe ki ala tu mo he noa no kai hiwa ia i he tau polisi ko ni pe oku mali ma pe hiwa ka ma le so ko ia ka polisi ang pe ko ni mo me mai ko ia i he au tau maraku he kau tangata he taimi ko e ko kai wa ko foa ne ke ma pe ai mo ui ia pa hinga ko na to tau he a ko kau hiwa taimi ko ka wifi ula matatoa a pai nga la tu ko sione mali kene to tau ko William tau ko tu ne kano mai mai muli moi kau takasa kau hiwa ka wifi lo au pito ni ko ngai ko so na a hoen e na mai ande mai kau fefine naku beli kia kau ini speki ka malo leuti na mai kau wa te chia kare i leini taulua o Malamotu tau o Losana eke kano mai mo Winnie tapeaki lake mai Australia ko mafi taulahi pai nga peio langa manatu ke na tolu me ki kapare kau pepin lai foi solo ia hange hon nau leo ko kau a ke lo kai mi wan nau ke polisia au tangata tu po o tu ta o beria me o tu ta au pe mo eren mone o foi ni ko ke hoko tu pe ai sakala meniti ke tangini
ia kei hoko pe taimini ai Sakaminiti o e o moe. Ia kau polisi lau pau nau mamata mai mei toa pleanga pe voki ka au polisi fine ko laisane inu hangana Kuden Bay Ika tau whao Amerika Pausa sueni ai Sakaminiti Proses mai ni kagai lahi kai toki amai ai whanau ki he tapaki kau ibi muknau tau kai Sakaminiti tapaki nau tau kau kau polisi yan
mai mau whanau, ko te mau unuia, ko mau inasi katoa pei, e maa peta, ko hiu peta, ko ofa mai a whiana, maa ke mau. Wa ngā e whae mai e, ko ka kato e whatu me ai, hau kato e mau kuhi. E kono mai roa, maa te kai wata mai katoa pei, hau ka maru, hau ka toa e whai sisu. Hau mai ka koa me a whiana, te mai ko alo mo rau mai e maa tuan. Ka koa me siasi, mau tolu e koni, e a mai tō tangata. Lava ia o mana whawheta i koe ia o pongpongi ni ne tataki ia koe e he kau polisi ke whakatahaia mo e mohono talitari koe e konferensi hono ni mong pulmata kau polisi koe ia ngahi wanoa e Pasifiki mo e tau e wanoa konferensi a kau sea e kau taha whare i koe e kau ngau e polisi pepine o e ngahi wanoa koe e Pasifiki ko e tangata malanga ko e tangata eiki paseni iyo ko Right Honourable Right Honourable Tongatapu Tevita Koloa i Havea. Pea ko kina ko kena tau tokoni koe ki he malanga i he pongpongi ni. Aia koe ulaki himi. Ulaki himi le spela tu ia e he pule polisi malunga ko Filipe Pepita. Koe pea hokat woki tu ia kau. Solo mo tau mau ne tataki peia e paseni mo kau tiai mo siasi ko e same leson me same ne tataki tuia e komisiona polisi ko Shane McLennan ai ko e sea ia kau pule polisi o e ngahi fonua ko ia o e Pasifiki ko e hokotulema ki he fawa a lesoni ko e io ne hokatu ke le soni ulaki le lawatuia e tokoni komisiona polisi ko te vita vailea ko antemba ulwaki io ne hokatu kiai ko le soni ko ia honoua ne lawatuia e tokoni komisiona leo ko halatoa taufa ko
le soni ko ia hono tolu le lawa tuia e tokoni pule leo Ricky Croft le ho kwatu lewa ki he lotu kono tapa ki ko ia ka me mi pa pot ngau polisi Tonga pe mo fa ta nga ia tataki pe ia e Palestini pe mo nga hi tala tutuni ko e se tua ta la ia o fa lotu Centenary ai va henga kono fo ko Satini iki popua postua lolohea talia uli ko himi hono wa le spela tuia ini spekita malonga ko sopeti paretau pe ko himi hono tolu le spela tuia he pule va tokoni ko a sena tobo aya ko himi nga himi pe mo favare soni le tataki pe ia potngau polisi aya ko antemba ewa antemba waki ko fire in the blood le ko fahiva ia ko respecta anaisa kamo peau ai fire in the blood pe mo antemba hono wa ko same tolfa pe mo fahiva ko latu odutoa pe ko kausolo i he ongo antemba ko ni ko kausolo pepine ko Maria le atoa Maria olie pe mo me sualina Kaitapu pe ko solo tangata ko Wesley pongi pe mo sia sui lomo ko ia ko lam le ia fai patongi atu me fai lotu Centenary ko ia lotu me loto Nuku'alofa ko va fit poini ma e fai ma pe mo broadcom FM broadcasting pe voki ki he fi fo ate ka fai patongi me e va fit poini ma fai ma pe mo broadcom broadcasting ko filia paia pe foki kia wepi lea junior ka ma foki ai hongo tale kita letio ko besa ki fabokio pe foki pita takafua ko au analmanu malo pito mo mea mai ka mo mea